Lakhang ko ratrok duar baguri MSC constituency ki parlo dolamara diring kohora baguri deithor volunteer lapen dehuria hawar araratum penjasemet Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Karbin Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso local MSC Anparta Karbin Thomas Council Education EM Richard Tokbi lapen team Karbin Aphan hawar araratum pen kachuru pajerpo Lason si hawarara tumpen kachuru lapen ningkang samponang kok alam theke napuson henlo Karbiang long Thomas Council along NDA Sorkar mate BJP Sorkar nang chari det pen India kang long stame kaching thur ahin ki paprang dun ason si Karbiang long lapen West Karbiang long sitame kaching thur ahin paprang dun bom ason si Duar Baguri MSC constituency ang kang long stame ongdung kaching thuranat paprang dun bom no Lason si hawarara dum ajir ding thlui pen akar I CPD MDK tovar kinang jipu ke hang kachuning riat teng pen non asamala 3 pen kasilam ponjia phan sanction etlo pu order rada chatai long ki thek long pen hawarara tum kachihok amikri bujai sonsi social media long aninga khlong alam thi chipak lang pon athela bangso CPD MDK atovar ke tovar chot kalisi Duar Baguri constituency arar phan ke isi kereng tovar lifeline asonsi chimandu Lancho tagalisi kechali ahina nastami paprang dunang jipu education EM Richard Tokbi akimanga tengpen Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuning ria tengpen dolamara angkang along stami ongdung thedung central scheme pen ki claim ki tang lapen claim bomta do bomlo Lason si nonomat lokithan ponbom lage Netaji Subhash Chandra Bose Avasya Vidyalaya School lapen Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School along stami kimpatang ponsi non opening jiaphan arni ing Hongkok anchotlo lancho takalisi diring angkang aphan stami thedung central scheme pen Ekalavya School ahem non kimpon bomasonsi Duar Baguri constituency angkang along ME School High School along stami renovation claim ponbom lo napen pamat pon bom do lancho takalisi local MSC Richard Tokbi ahin pentong sikot penda dhora anat kidama towars tami silam pon bom do nasila hai ki theklong pen hawarara tum penja semet Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbinglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso Karbinglong Thomas Council Education EM Richard Tokbi lapen team Karbinglong Aphan kachuru pajerpon आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने हमारे ऊपर हमारे जिले पर यहाँ के लोगों के बारे में ध्यान देते हुए यहाँ पर इतना बड़ा इतना सुंदर भवन इतना बड़ा विद्यालय बनवाया। यह विद्यालय शुरू में इसी विद्यालय के पीछे बांस और टीन का बना हुआ था। उस समय इस विद्यालय को चलाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। अथे पिनियानी सोन लदा लसन केमेसियन स्कूल nangwan pipe sonte ilitum dakepa phihu pa somar tami ke paprang duni phan sungkrung jilang nasilahai ke matha pen ladak school nangwan pipot alang litum phan selme niltum ningaklong pen choropaji reglo pini niltum thekda ka bangke pini towar bang niltum phan nang pipon lo nang sengson pon lo pula bang so hukuman lo mate order ke long pen bangke ni tum lakha un epin pen niltum lastami Dr. Tuliram Ronghang ake hai bhandame nilitum churulo ladak dering pooling station pen stami lapen nampar tami elitum kaching hon 26 nong Duar Baguri MSC ake hai Richard Tokbi laphan tami churu pon lo halang litum ajok pensi pini litum mate ladak diring hawar tami labang sotuwar nitum Deithor nege chuki hula pen lo chuki hula pen bangsi deithor panjan pen chenglo pu arlong chu lapen par tami dalamara diring kohora lasi CPD MDK pu ke paru damlo lasi ni tum ningarong piklo pini labang soning karong alam thepensi pini nang tum pherang kya bitung aphan lam theng chipak lang News report Karbinglong Live